Plan ke Israel banter ya ki Hamas daki suloi balong bi daki bom balong bi cepo ke tunnel bare jong ki leno Hamas. Narangi pai se ki thma jong ki Israel ki baldap shiten ke Israel kala job tang ke dia sngi ya ki thma. Helo ya kene ka thma pat ladap laiti yo ke Israel kamla ban job ya kene thma. Dena kene ka daw ba ki leno Hamas ki leti ya ki thliu ke bajrong bat ki thliu bajliu hapo jong ka kasa. Kene ka long ka daw ba maka Israel kas cimpor ban job ya kene ka thama bat keleno Hamas. Ane minta ke Israel kala plan kumno ban job ya kene ka thama. Israel kala plan panther cepo jong kini kita nela cepo jong kini kitliu bare jong keleno Hamas kan terno daki bom ki balong bi bat daki suloi balong bi. Long ba kini ki suloi balong bi bat kini ki bom balong bi lakang asitelup ka porte baron. Hendra ke Israel kamban se ban pendon kam yakini ki suloi balong bi bat ki bom balong bi namar ba jingre jong ki Hamas cepo jong ki tunnel. Kar kontri kam jong kini ki suloi bi bat ki bom ki balong bi haden bal dap ther cepo jong kini ki tliu ba ki leno Hamas kin yap no cipor kin yap kumba nriu ne pra kinta. Kaplan jong kari Israel haden bal dap ther da ki bom bi da ki suloi bi cepo jong kini ki tliu ki sipai jong kari Israel kin rung cepo jong kini ki tliu kin sei ya ki tliu syara bor jong kari Israel. Anang takin penyap ru ya ki leno Hamas ki badon hapo jong kata tunnel ki balayap cipor.